Well, this morning, I kind of changed a little bit from our series of message on the top priorities of every believer. This morning, I would like to introduce to you the message I had prepared for each and every one of us. The title na kakabsat is The 10 Great Bible Paradoxes. The 10 Great Bible Paradoxes. What is a paradox? Paradoxes are statements that seem contradictory. Kasla agsupadi, agkontrahan nga agree. Two separate and different. It seems inconsistent or absurd, but are nonetheless true. And the Bible is full of paradoxes. Kala black and white, okay? Han agtipon, kasla kuma oil ken danum. They are two different units and elements, but they mix and they are truth in the Bible. That is a paradox. So ipakita kada kay digito nga dadakil nga biblical paradoxes. We might question this, how come? Kasano kuma, di ba? Ngagmix ti oil ken danum. Kasano ko mga mix ti black and white, agbalin nga gray, right? But the Bible says in Isaiah chapter 55 verse 8, the Bible says in Isaiah 55 verse 8, let us all read together, everybody go. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. So, dito nga message, ipakita kada kayo kakabsat, dagiti ways ken thoughts iti Apo, they are greater than ours. In other words, wisdom ni Apo Diyos daytoy. Dito i-share ko kada kay itang bigat ket wisdom ni Apo Diyos. Okay? It may not make sense to many, but this is God's wisdom. Ket no sinurot mo dayto nga wisdom iti Apo, you arrive at a good conclusion, you arrive at a good ending in your life. Kaya tsumot lang nga naimbag ti pagbanagan ti biyagyo. Amen? Kaya tsumot lang nga nasayaat ti pagbanagan iti biyagyo. Surutin nyo dahi nga wisdom. This is God's wisdom in the form of a paradox. Agkararag tayo pa. Apo Diyos, umay kami king ka nga si Papa Kumbaba. A lot of things have been shared with our people today. The songs were just wonderful to hear. Reviving, stirring, and reinvigorating. The presence of everyone we have seen, hala nga digiti adati abroad, no dikat uray pa iti community, campuses, the Mariano Marcos State University students are watching right now, and even some members of the faculty. And the churches of the HBBC are partners and friends. Father, I pray that you would anoint this hour as your servant speaks. I pray that you will speak to our heart. Give us a listening ear and an understanding mind. In Jesus' name we pray. Amen. Ano title ti message tayo? Everybody say? The 10 Great Bible Paradoxes. At ano ang paradox na ito? What is this all about? Letter W. It begins with letter W. What is this all about? It's about the... What is this? Come on, letter W. Somebody shouted the answer a while back. Everybody say that word together. Ano ang message na ito? It's about the wisdom of God. Okay? Let us see this 10 wisdom. Biblical and practical wisdom from God in the form of a paradox. So what is a paradox? It seems contradictory, but they are truth. Okay? The Bible is a unique and a strange book. Kakaiba ang Biblia. It is very different from any other sacred book of other religions. At the Book of Mormons, at the Watchtower Society, and other books, but nothing like the Bible. The Bible contains God's thoughts. Ano ti makita tayo ti Biblia? Everybody answer? God's thoughts. Ano thoughts? Panunot. Okay? Which are strange. Mabalingahan tayo maawatan. Mabaling ako na tayo kasano kuma. Apay kuma. Which seems strange. And yet marvelous spiritual teachings.
adal ken sursuro nga naindaklan. Among them are paradoxes. To some, such biblical paradoxes may seem somewhat ridiculous. Mabaling ako na tayo, how come? Kasano kuma? Okay? And yet, such are the very words of God which were written sa uti apo da ito nga naisurat for our admonition and learning. So in today's Bible study, dati panagadal ta itang bigat, we shall look into the 10 great Bible paradoxes which are truly amazing. Let me begin with number 1. First of all, number 1. The first paradox. Ready? Go. Exaltation through humility. Panakaitag-ay, panakaitandudo, panakaipangato, anati formula, babaen ti panag, pakumbaba. Now, itilubong, in our society, for you to be honored, you need to exalt yourself. You need to lift up yourself. You need to magnify yourself. But in the Bible, niya po Diyos, ti itag-ay na kano, ti ipangato na kano, iti itandudo na kano, ket digijay agpakumbaba ken kuana. That's the paradox. Exaltation may itandudo. Babaen ti panagpakumbaba. Kalati arig na, you can only stand when you kneel. Tawatan nyo di jay? He who kneels in prayer will stand strong. Paradox yun. Yung gustong tumayo ng malakas ay dapat tiklop tuhod. That's a paradox. So no kaya't mo nga ti biyag mo ti masangwanan, itandudo na ka ti Apo, i-lift up na ka, i-magnify na ka, regardless no anyat pa nagkita ti tao ken kaita, when no anyat sarsarita, ibagbaga ti tao, may panggap ken kaita, niya po Diyos itag-ay na ka, no makita na ken ka, daytoy panagpakumbaba. Amen ba? James 4:10, the Bible says, James 4:10, everybody read, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall, you know, this is my prayer for all of us. Because I want God to bless you. Awang pastor nga di nakayat nga digiti karnero na parang ayon ti Apo. Ngem ko namin ukwa, kasano nga parang ayon na ka ti Apo. Kasano nga ikararag mi ti blessing ti Apo king ka, hamimot makita ti panagpakumbabam kini Apo Diyos. Hamot makita at panagpakumbabam iti sa una. Uray kasanot kararag mi. Ura man pa'y aming alimagasot a membrot HBBC, ti mangikararag ken ka, no awan humility tapusom, han naka-lift up ti Apo. So kada kami nga pastor, we want God to bless you, we want God to prosper you, we want God to lift you up, we want God to make you the head and not the tail, to put you on top and not on the bottom. But even then, we pray as much as we should, no awan humility di pusom, kasano na ka nga itag ay iti Apo. So, deta ti formula ni Apo Diyos. Deta ti wisdom ni Apo Diyos. That you will be exalted through humbling yourself. Now, God has never been pleased with the arrogant. Not a single time nga ni Apo Diyos ma-impress kadagiti nalastog. Napangato, napangas, nangatot purwana. Han na ma-impress ni Apo Diyos kadigijay nga nalalastog nga tattao. Proud, boastful, and overconfident. Well, itilubong, makita tayo kakabsat, nga kasta iti nature ti tao. Napangato, napanakkel, napangas, dalastog, mabaling nga ti tao kakabsat, kaya na ka. Ngem niya po Diyos, han na ma-impress king ka. We know that Lucifer, amoy ni Lucifer? The former Satan, the former name of Satan rather. Okay? We know that Lucifer, in his madness, became Satan. Why? He became so proud that he wanted to be exalted like God. He fell from heaven. Kunana ni Lucifer, gaputa makita na iti kingdom of God, and he was a leader of hosts of angels. Ni Lucifer, idikat leader isuna ti adong angheles. He was the music director in heaven. In charge isuna ti kana music department. So when the angels sing, Lucifer was there. Okay? But he was so proud in his mind, kat kunana, I will be like God. Abutag to jay trono ni Apo Diyos.
So in aim na, DJ, beyond his capacity and limit to the point that he wanted to be God. Nakita ni Apo Diyos, DJ, nga kinalastog na, ket in baba na, so that he fell from heaven. The Most High God sees to it. Ni Apo Diyos siguradun na, nga amin ngagtarigagay, nga mangipangato, ken mangitandudo, out of His will and timing, will ultimately fall. Nakita yung kapsat? Oh, what a contrast Satan and his children are from Christ. On the other hand, ni Apo Jesus, iti may tirabaw ti daga, hanangin tag-ay iti bagina, nagpakumbaba. Diyos, co-equal with the Father, but because He is the Son, ma-acknowledge na the authority ti Father, kat nagtulnog isuna ti Ama, imay di tirabaw ti daga, sinurot na di imbagay ti Ama. That's what you call protocol. Divine protocol. Heavenly Father telling the Son, go and die on the cross. Jesus, the Son of God, inacknowledge na iti authority ti Ama, He came down. That's protocol. That is humility. So it is a lesson to all of us, kakabsat, nga kitkitaan ti Apo, no kasano iti panang regard tayo, dagiti insaad na nga mangidaulo iti biyag tayo. That is the first essence of humility. In the home, at da iti naganak. Numampay pa nagkunam nga anak, nalalaing kang tinaganak mo, ngem ti Biblia kunana, ti Ama iso iti authority ti uneg ti pagtaengan. He is the head. And Jesus is the head of the men. And the Father is the head of Jesus. So in the home, if we want our homes to be blessed by the Lord, then we must recognize digiti insaad ti Apo nga mangidaulo ti uneg ti pagtaengan. Dakay nga anak, children, obey your parents in the Lord. Hang kay agsuksukir ka digiti naganak yo. Hang kayo ngagbalin nga barusing yad ti panagsungbat iti naganak. Well, mabalingan nga to, itinadanon mo nga adal ngam itinaganak mo. Ngam kitkitaan ti Apo, di panangi-apply mo dahito nga attitude where it says, the younger should submit to the older. Dakay ngin inaudi, ag-submit kay ka, dagiti inauna. There is a protocol, an authority in the home. Just like what Jesus did. So nga adu, dagiti pamilya kakabsat, nga na mabali na blessan iti Apo in a holistic way, mabali nga bless in some areas but not in a holistic way, because at dating a missing ingredient, which is humility in the home. In the church, we need to humble ourselves kadagitin-sad nga mangidaulo, and that is your pastor. Obey them that have the rule over you. Iso nga, no ti pastor kasarita na ka, ket adda iti idalan na gan ka, i-correct na gan ka, aklunam nga na impapuswan, because ti Apo insad na isuna nga mangiturong kadagiti na espirituan na pamati tayo. Now, John the Baptist, on the other hand, displayed humility when he said of Jesus Christ. Amoy ni John the Baptist, amen? The forerunner of Jesus. He was baptizing people in Jordan River. He was so popular. Aming nga tawam amuda isuna. He became viral on Facebook and Instagram. Ado dagiti nang like, adumot dagiti bashers, ado dagiti trolls. They came over. He was so sikat, he was so popular that people came. But you know what? Idi makita na ni Jesus Christ, anak ko na, He must increase. I must decrease. He is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So kunana ni Apo Jesus tikitan nyo hanasyak. Amen? He was the forerunner of Christ. Ibig sabihin, although he was influential, people came to him, but he recognized that people were not there for him. Han nga isuna iti purpose ti Apo no diket ni Apo Jesus. Isulaeng iti mangi-prepare kadagiti tattao para kini Apo Jesus. May we realize nga no anyaman dagiti position tayo, influence, tingalaan na katitao, saludaran na katitao, seren na katitao, ma'am ko na dagan ka, honoran na katitao,
Uno nakita ti nangatot pa nagkita dagang ka, laglagi pom dito nga humility. He must increase, I must decrease. Katuan yaman dito position influence nga inted ti apo kanyak, inted na kanyak daytoy. Tapnon dakdakkel nga wagas iti panangi magnify ko keng kuana. He must increase, I must decrease. Forget yourself and magnify the Lord Jesus. Amoy kaya na sound dito word nga magnify. No kung magnifying lens. No, ibatog ko di magnifying lens ka deti basbasaek nga outline. Ano't mapasamak ka di letra. Ano mapasamak no ka di letra? Dumakkel. Haana, isula isu di letra. Ngem na i-magnify. Now, Jesus Christ, when we magnify Him, we don't make Him big. He is already great. Ngam ijibiyag mo, masapo lang makita da ni Jesus kengka in a great way. So, when you are given a position, never forget. Handa ka inikantiya po, iso nga dito church tayo, we are taught humility. Deti preaching tayo, kan leadership tayo, ti may nga burakan nakakabsat, pride. So ano kita niyo all the way from our beloved patriarch, kas jay ti panagsaumi, kas jay iti panangipakat ti leadership, apay, wunta ti tao, likas na sa atin na may yabang tayo. And that the pulpit should be able to break that pride in a good way. Why? Because that's the only way God can bless your life. Through humility. So, no nasursuro tayong ti kinapakumba bagakabsat, di kad uray anyat posisyon tayo tirwar, doktor ka, danto doktor tayon, manager, wano boss, Brother Enan, when nangato, digiti posisyon tayo, kat adu, digiti mangtingala ka tayo, it will not make us proud. But it will remind us, Lord, in kabil nak iti dayti nga position because it's a responsibility to magnify your name. Maawatan nyo, DJ kakabsat. On the other hand, let me give you another point of humility. Humility also means that we are willing to step aside and allow God to accomplish what He intends. Maawatan nyo, DJ? No anya, di kaya tiapo nga aramidan di biyag mo. Agpakumbabaga kahit nga sa wen, hangka makipin na pilit keng kuanan. Hello? Sometimes, dating nga parents, ada kaya nga ibaga kadigiti anak tayo, agrason, makipin na pilit. Awan humility na. Hello? Kat amu tayo, nagsayaat, di ibaga tayo, i-advise tayo, Barok, anak ko, balasang ko, dahito iti aramidem, makipin na pilit. Awan humility, di puso nakakabsat. Hana i-bless ti Apo. Because there's no humility. So kada tayo matnganak ti Apo, no anya ti kayat ti Apo iti biyag tayo, no mampay adda digiti kayat tayo, plano tayo. But when we realize the will of God, we must be ready to say, yes, Lord, I'm willing to step aside and let your will be done in my life. Can you say that this morning? Hello? Kaya yu ba nga ibaga ti Apo deta itang bigat? Apo no anot pagayatam isut masurot? Now, let me cite an example. Malagip yung kakabsat. Okay? Iti ni Jesus Christ, ket imbagana kadagiti disipulo na, I am going to suffer. Di ba? Imbagana deta. Agsagabaak ko na na. Anot ko na ni Peter? Rinibuke na ni Apo Jesus. Kat ko na Apo, ko na na. Hanna mapasamak dayta. Over my dead body. Handa ka mabaling nga sagiden. Sakpe lang ti dupirenda. Sakbay da nga makadanong kengka. In other words, Peter was hindering the will of God. Will ni Apo Diyos nga ni Jesus agsuffer, right? Kat ni Peter, out of pride, carelessly, kunanagan Jesus, hana Apo, madideta ko naman. Api nga sagiden da kakatadakam dito eh. Dakam pelang ti dupirenda. Sakbay da nga makadanong kengka over my dead body. So what happened? Peter then heard the dreaded words. Anak ko na ni Jesus keng kuana, get thee behind me, Satan. Apay, because Peter was pursuing his own interests rather than God's interests. So the humility kakabsat, no nakita tayo nga DJ, turong tayo, hanap pagayatan ti Apo, agpakumbaba tayo, kat ko na tayo, wana po, I will step aside. No anyat pagayatam, iso iti masurot. Amoyo, recently, nakitak dahito nga kinapakumbabagi ni Pastor June.
We had a business meeting last Sunday. Most of you core members, naamuan nyo noan niya dijay nga decisions that we made as leaders of the church. Adada di kita'y panggap kan plano tayo. We made actions, and then reactions happened. And eventually, we prayed and assessed, evaluated the situation. Kat kunami, hanapagayatan iti Apo. Kat numampay, we are now on the verge of making that decision. Go na tayo. Pero nakita tayo hanga na will ti Apo. Anay naramit tayo? Okay, Apo, we step aside. Like thy will be done. Sige, Apo, noon at pagayatam, isut masurot. What a humility. Kung nakarod ni Pastor John, very strong ti personality na. Noon niya't decision, puraw is puraw, nangisit is nangisit. But he can acknowledge the authority of God. Nga makita na ti intervention ni Apo Diyos. Kat makita na nga ima ti Apo, kat numampay ko na ti unag na, kayat ko, ngem ko na ti Apo saan, daytoy may mayat. Una po, I will step aside, thy will be done. That is humility. You know, a lot of times, we pastors come and advise you young people. Amom hananapintas, deta nga turong mo, madideta nga course nga alam. Madideto yung aramidem, kastoy-kastoy. Ngem gaputa datayon, we are already self-decided na desisyonan tayo iti bagbagita yon. Kat uray sinno iti sumarsari, uray siit iti padpaddakak kunam ti uneg mo. Awam makaigawid kanyak, awan humility dayjay. Because humility is, you have your will, but you recognize, dahito iti pagayatan ti Apot ko nam, yes Lord, I submit to your will. On the other hand, makita ni Jesus Christ, iti ko na di Garden of Gethsemane, Father, let this cup pass from me. Dahito nga kopa, DJ kopa i-represent na inumen na, hanga inumen na nga literal. Ngem DJ pagdaanan na, katkasla uminom, isuna iti panagsagaba. And on his nature as human, hanakayat dayjay. Bakuna na, let this cup pass from me. Ited mo man lakin ni kastuyen. Ited mo man lakin ni kastuyen. But nevertheless, Jesus said, not my will, but thine be done. That is humility. Apo, dahito iti kayat ko. Ngem iso dahito iti pagayatam. Alagat sumurutakken ka, Apo. That is humility. Sino kada kayo kakabsat, tinapadasan nan iti kasta, iti panagbiag na? Tayag na ima na. Napadasan yung DJ, Apo, dito iti kayat ko. Ngem, dito iti pagayatam. Sige, Apo, I will step aside. Thy will be done in my life. Napadasan nyo, dito ang kakabsat? Nohan nyo pinapadasan, you will experience that in your life. Ngem, data kakabsat, itikit-kitan iti Apo king ka. When you are willing to forget yourself and deny yourself and swallow your pride, kat kunam, Apo, thy will be done in my life, look at it, God will bless you. Now, another point is this. Let's read. Humility is what? Accepting God's will. Pride is insisting our own will. You can copy that. Humility means that we accept God's will. Aklonam no anyat pagayatan iti Apo. Amen? Sometimes, no hantay hantayo nga maala, DJ kayat tayo kakabsat kat kasla daytay agpauyutay ka na po Diyos. Jak man lagkarkararagan. Hello? Ado ka kastano ko nga pasamag iti Kristiyano kakabsat, agpauyo ka na po Diyos. Dayjay nga pa nagpauyo kakabsat kat it is an unwillingness to accept the will of God. And an unwillingness to accept the will of God is a simple form of pride. Naawatan nyo kakabsat? Kung natin kumaapo, alawan, no, hang isot pagkatap ka, ito ubing, di ba? Hantay matuloy ang anak ko, madia kas to ilata. Di ba? Hanan anak ko, makita mo na sitwasyonan, madia, agtuloy tayo yung bagay, nga matuloy kas to. Wala yung bagag kagpay, so ngumno kitam ta sitwasyon, alanganin anak ko. Ipapilit na lata, di ba? Agpauyo jerit nana. Hang kumakakabsat. We cannot always get what we want. But we make sure that when we pray, God will perform His will in our lives. He will answer. Tapnon aramida na ti pagayatan na iti panagbiag tayo. In 2 Chronicles 7:14, amen? In 2 Chronicles 7:14, alright? Tingnan nyo ito. Let's read. Everybody go. If my people, which are called by my name, shall what? Humble themselves. Anat aramidan dagiti tao ni Apo Diyos, humble themselves, and what? And then what? Seek my face, and what? Turn from their
then will I hear from heaven. What a blessing. The prerequisite na gayam. If you are living in a life that's barren, God will hear if we humble ourselves. Okay? Will forgive their sin and will what? Heal their land. Ano't makita tayo kada, ito kakabsat, humility. Humbling oneself is seeking the Lord, acknowledging one's disobedience and turning from wicked ways. Ma-acknowledge tayo, dagiti nagkurangan. Now, dating a verse kakabsat, can you put it back? 2 Chronicles 7:14. Dating a versikulo, ket in bagati apo, in a context, kunana, look, no, daka ito, ket umadayo kanyak, talikodandak, ket in kayo, kadagiti, sabsabali nga di Diyos, ket itad kayto kadagiti kabusuryo, your enemy will come and conquer you. So, madadahil kayo, kunana. Now, numalagip dakto, no da kayo nga na baluran itinagan ko, no naayaban tinagan ko, agpakumbabanto kanyak. Di siyempre, they are scattered. They are now with their enemies. So, talagang hirap na sila. If you will humble yourself to me, katag kararag kayo kanyak, kat sarakandak, talikodan nyo, dagiti, hanan na imbag nga inobrayo, hanan na imbag nga inobrada, di pa nang talikod da keng kuana. Di pa nagturong da ka dagiti different gods. If you will turn away from those wicked ways, God said, I will hear from heaven. I will forgive your sin. I will heal your land. In application, datayo kakabsat. Ape nga kaslahan tayo makita ti favor ti Apo. Ape nga kaslahan tayo makita ti blessing ti Apo ti biyag tayo. Mabaling nga dahil ti urayan ni Apo Diyos king ka. Humbling yourself to pray, seek His face, and turn from your wicked ways. Ibig sabihin, ni Apo Diyos i-point out na kang ka. Mali ito. Palagipan na ka. Kananat dapat aramidem, aklunum ka dagpakumbaba ka. Here is the point. Listen to it. Here is the point. Everybody read. Humbling oneself is accepting biblical reproof and correction. Recently, adada digitay members nga pinalagipak ti giving na kakabsat. Yeah. Kunak, adot utang mo ti tithes mo. Adamat DJ, dinamag ko, manot sweldom. Ibaga na di sweldo na. Agad chinek ko di record. Kristel kita man, no, anam manot intod na ti tithes ti kastoy. Kat hana consistent. DJ dapat nga tithes nga itod na, hana consistent jen intod na. So pinalagipak. Kat kunak, adot utang mo iti Apo, bayadam di kita. Ti point ko, kayat ka nga ikararag nga bendisyonan na kapay ti Apo. Ngam, masapol agpakumbaba ka kengkwana. Ala, adadamot di kita nangaklong kat kunada. Alawang pastor, ikararagdak ta, mabayadak to amin, di kita nga utang ko ti Apo. Idikalman, ada nag-message, kunana, pakwentak man, numanot, backtight ko kunana. Amen. Pakwenta na ka no, numanuthan na itod nga tithes ti Apo. Amo yung tithes, digiti ubihan nyo amo tithes ay. Amo yung tithes saan? Tithes. T-I-T-H-E-S. Ti tithes, 10%. No, ti balon mo sa nga gasot, ti 10% na 10 pesos. O, ikatam lang di maudi nga zero. Okay? Bak dito yung tapnurin nyo kay pelang, mabalin nyo nga rugyan, the Lord will bless you. Okay? No, dasa nga gasot mo, manut balon nyo everyday. Sumsumrek kayo nampay. Ampay face to face? O idihan kayo sumsumrek, manut balon nyo. Ni anat nagamutayan, manut balon mo idi Kurt. 70 pesos per day. Agbalbalem di jayan. No, manut tides ti 70. Ikadam di mo udi nga zero. Manu di nabati. No 70, ikadam di zero. Manu di nabati nga number. Yun ang tides niya, 7 pesos. Sino kadakiti? Dati di balon na 50 pesos. Manu ti tides nga ro ti 50 pesos. 5. Sino da kayo ti balon na 100 pesos? 100. 100, adawan. Mabainda gitayag. Rael, manu tides ti 100 nga rod. Katam di maudi nga zero. 10. Sino kada kayo? Ti balon na nga pa nagbasa 1,000.
Pastor, 2 weeks ko dahi jay. Di jay ti tithes. O, new believers kay pelang. Ngam ibagak kada kayo, rugyanan nyo deta. Hanyo ko na, Pastor, awam mabati na, di ka, koko ko na. Nung makita ti Apo, di faithfulness mo, i-honor mo isuna ti tithe, at adon to blessing naging ka. O ipakita man di Malakay 3:10, Old Testament to, pero kita nyo ti blessing ti tithes. Alay, rugi yun to di jayan. Tignan nyo, Malakay 3:10, ikabil mo. Ayan o, basahin nyo. Ready, go. Into that and prove me now, herewith, saith the Lord of hosts, if I will not the windows of heaven and pour you out that. Kita nyo man dito yun eh. Kita nyo ha. Oh, adjust ka. Okay? Oh, look at that. Anak kanot itid mo. And, pangipanam, ijay, amoy ti storehouse, pakaidulinan ti tithe. Ti pagipanan tayo ti tithes, dito church in the New Testament. Okay? Now, ano't mapasamak? That there may be meat in mine house, tapno dakanan dagiti papadik, kunana di Old Testament. In our case, tapno dagastusan ti church, operational expenses. Hello? Hindi yun. Okay, anak ko na ti Apo. Padasandak ko na, di ba? Prove. Anat prove. Padasandak ko na, di ba? Kalati arig na, alanay, danugan nak na, padasandak na. Oh. Try me, kaya nasawan, by giving your tithe, you are proving God. Alaman na po, padasan ka man, di imbaga ni pastor. Nga kunam, di Bible, bring you all the tithe, itid kuman na di tithes ko. Padasan nak ko na, namapasamak. Anak ko na ti Apo, if I will not, nohang ko nga lukatan, kunana, di ba? In other words, I will open you the windows. Manong atawa ka nut lukatan na? May isa lang atawa? Agasam kakabsat. Nagadong atawa. Amen. The windows. Adugayang tawa di langit. Hanyo damdamagan no? Still window, no awning, no anang window kakabsat. Windows of heaven. Anat aramidan na nilulukatan na di taw-tawat langit. Ana aramidan na? Ipurwak. Hana? Ana aramidan na? Ano ilukanot pur? Marigrigat. Hana, P-O-O-R di jay. Pur, anat pur. Ibuyat. Ibukbuk, anat ibuyat niya po Diyos king ka. Kayat yun di jay unuhan. Oh, dakay nga new believers, kayat yun unuhan. Kayat yun dito yan. Kurt, kayat mo dito yung blessing? Kayat mo, amen? Oh, that there shall not be what? Awang makaanay. See, aglap-lapusanan. Kaya nasa undeta, abounding. So, uray pandemic, adala ta blessing ti Apo. Apay, because you are faithful with your tithe. Amo yung kakabsat, listen. At that point nanto, dito idata. But, dito cheerful giving, ti may nga core value ti HBBC. Adut core values tayo. Nga digiti core value, kala isot basic elements, fundamental, nga teachings ti Bible, nga surusurutan tayo kakabsat. Ngam isumat iti pang mesuran tayo at pamati tayo. One of which could cheerful giving panangted. You see? So, as a pastor, I have to remind you, damagag, manot sweldom. So, ibaganat sweldo na. Agad, kitak no ka, kitak man ta record. Tay tithes no, ustumutlaan kasi kastikan ti sweldo na. O di, kita di record. I-compare ko, kas pagarigan ko mati sweldo mo kat 25,000. Kat ti tithes mo kat 200. Tithes ba yon? Hello? O halimbawa, ganito na lang, 25,000 yung sweldo mo. Tinted mo nga, kaslang tithes mo kat 1,000. Malaki ba yung 1,000? Malaki, hindi. Sagot. Malaki ang 1,000, hindi. Malaki, pero tama? Hindi tama. Bakit? Magkano dapat ang tithes ng 25,000? 2,500. Amen ba? So dapat tinted mo ti Apo, 2,500. Kaya anong gagawin ko ngayon? O di, sasabihin ko sa'yo, kapatid, ito ang sweldo mo, ito ang binigay mo. I want to pray God's blessing upon you, but you have to be faithful in your giving first. Ijay nga sumrek ti humility no kunam, alawang pastor aklo nakadot nagkurangat. Pero no, kaguram DJ panangi suro making ka, panangi remind, panangi admonish king ka nga di ka mangmangted. Akat sana na imbag, awan humility. So kasano nga ikararag ko ti blessing ti Apo? Kagabi, kausap ko ang isang pastor.
Sabi niya ganyan, hindi siya HBBC, pero sabi niya, Pastor, pray for me. Ag-struggle ti church me, ag-struggle ti pamilyak ko na. Struggle kan ti pamilya na. Apay mano ti allowance mo, Pastor. Baga na di allowance na. Tantan siya kakabsat. Akat awan deti kang hinat gasolina ita. Manut diesel. 70 manon. Akpikit kitanan kakabsat ta talagang ko kay kitanan ti kang hinanan. Oh, nangingina pa yung gas ti diesel itan, right? 78 san. Ti gas kat, 73? Oh, ti gas kat 71, 72. Oh. Kat kunak no ada motor na detoy. Kadag gasolina, kat awano na. Tapos pamilya na, diyan ka man umanot anak na, no, dua, uno, talo. Dinamag ko, Pastor, manukad ti offering tithes and offering ta church you every month. Kaibaga na kakabsat. Damagag, anapit ti dadumang expenses ta church yo, malaksi deta allowance mo. Ibaga na. Kwenta kakabsat. Tatang ko na, dinamag ko. No alaam iti usto, Pastor, amom ti members mo, right? Kunak kanya na. No ag-tithes sa amin na membrom, mano kuma iti rumwar nga tithes ta church yo ti every month. Kasi kuna nagat, ag-average kami mo ti mga 30 every month. 30,000 kano ti average ti tithes dati every month. Kunak, no kas pagarigan, amom ti capacity ti member mo, Pastor. No ag-tithes amin di kita, mano nga ta ti dapat sumrot nga tithes ta church nga para iti trabaho ti apo. Kinenta na kakabsat. Kunana kat, umabot 60 Pastor. Kadeti nga, Pastor, makakukwitanan kakabsat. Tamakita na nga rin ka sa ti pamilya na. Marigatan unay. Makakukitan akong kunana. Makitak ti ka sa ti pamilya. Masulisog ka kastoy. Kunak kanya na, Pastor. Masapul nga di kita tao yo. Masursurwan nga agtights. Ngunuhaan. Mabalbalsig. Dagiti natangken ti puso na. Kunana. Nagkatawa kakabsat. Katagpaiso. Hello? Hanarumang ay ti church, hanarumang ay ti pastor, hanarumang ay dagiti members, nuhaan nga maisuro iti giving. Ti problema, most pastors are afraid to talk and teach and remind people of their obligation to give. Why? Because they are afraid. Apay, wanatawan humility dagiti members. Napangato da, nalastog da. Kunada, Pastor, hangkag pipreach ta giving kagurak, deta nga message mo. Alawang nga rod, brother. Tila ta i-preach ko nga rod, sharing. Takot na sa giving, di sharing na lang. Amen? Pero here at the HBBC, namuli tayo kakabsat, iti usto nga panangted. Kati palagip ko kada kayo. Amen? Diti lawag, I check the record, to God be the glory. Praise the Lord, kakabsat, exceptional. Deti result iti giving tayo iti lawag. Amen? Pero as much as, listen, as much as a pastor, as much as I am blessed to see the increase of our giving in the church, I'm also prayerful. You know why? Because adda digitihan na faithful ti tithes. No ispasublik kada kayo di giving account yung kakabsat, adut bakante, adut baktaw. Ipalagip ko dito kada kayo. Katno, the humility ta puso yun, nakita yo? Makita yun to, blessing ti Apo na kunayo, alaw na po, aklunag ti message ni Pastor, paunay na po. Nadudugman ti rik na akon nga napan nakigimong, umusto nga talaga adot nagkurangag. Awan nagkurangam, nakaimbag ka, dagiti tinawat ko impay mo, not only according to my will, but according to your will, ngayon adot nagkurangag kang kagat Apo, Diyos by your grace, itong pal ko dito. Amen ba? Oh, I hope in the coming months, kakabsat, adadapay nga ag-improve dahil giving to. Nag-improven. Pero adadang ag-improve because all of us are reminded. So that is humility. Humbling oneself before the Lord. Look, humbling oneself before the Lord enables the grace of the Lord or God to flow freely into our hearts and breeds spiritual revival into our soul. So again, kaya't kung ikararag nga bendisyonan na kay amin iti Apo. Ngamte ko na kon, kasano nga bendisyonan na tayo iti Apo. No awan pa nagpakumbaba tayo, kadagiti isursuro na, kadagiti ipalagip na, kadagiti idaldalan iti Apo, babaan iti adipon na. Humility is the answer. We need to humble ourselves. So exaltation through humility. Amen ba?
Sabi ko mata, agawid tayong kakabsat kat panunutan tayo di jay. Kat ba, pagbiyagan tayo. Number 2, the second paradox in the Bible is, go ahead, strength through weakness. Agbaling ka kanungan na pigsa, no nakapoy ka. Kasano DJ Kurt? Magiging malakas ka pag mahina ka. Strength through weakness. Let's look at 2 Corinthians chapter 12 verse 10. 2 Corinthians chapter 12 verse number 10. Okay? The Bible says in 2 Corinthians 12, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities. Basahin tayo. Go ahead. Then, wow. Sino kada kayo ti makarik na deta nga kapoy ita kakabsat? Wow, good news. Good news kakabsat. Kada ita nga kinakapoy yu, iti panagbiag yu ita na kayo nga papigsahan ti Apo. Kunana ti Ilocano, basae kunana ti verse 10, gapuna mapneka kadagiti kinakapoy, kadagiti panakauyaw. Okay? Ano pa eh? Kadagiti pakasapsapulan, kadagiti panakaidadanes, kadagiti rigrigat gapuken Kristo, tainton nakapuyak, iso ti kapigsat. Why? Ngamin kakabsat, no kaano nga sikakat nakapoy, ijay na ka nga papigsaan iti Apo. Iti da iti passage, tingnan nyo ha, we see that of all the apostles, di ba ni Pablo apostol, uding apostol, there were 12, naksay Maysa, natay ni Judas, nasukatan iso ni Matias. And then later on, naidagdag ni Paul, Apostle Paul, to the Gentiles. Makita tayo kakabsat, nga ni Paul, he received an abundance of revelation more than all the others. Ano kaya nasa hundeta? At ado iti into the apo keng kuana nga isurat na yan ti Biblia. You see the Bible? How many books do we have in the Bible? In the New Testament. Mano ti books yan ta New Testament? 27. Now, that the 27 books in the Bible, you know what? Paul wrote 14. 14 times 2. So, more than half. Apag gudwa, naglabas-lad basit. Kas jay kaaduti na isurat ni Paul. Kaya nasa wanti, writer na dita ni Apostle Paul, including Hebrews, or about 1/3 of the entire New Testament, with all his God-given privileges and advantages. Kahit nga sa wundeti kakabsat, when you are blessed, when the Lord has blessed you, at the tendency nga agbalin nga proud. Meaning, nangatot pa nagkitam ti bagim, mabaling nga ibabam ti sa baling nga tao, mabaling nga kaslahan mo kasapulan ni Hapo Diyos. Because you are so blessed. Kat kasta ti kasasad ti ado nga tao. They don't seem they need God. So there was always a possibility of being humanly proud and overconfident. So ano't napasamag? God allowed a thorn in His flesh. Nagkaroon isunat ti siit ti lasag. Hanga siit nga literal, nga may nga sakit, nga kasla siit, irritation. Okay? Hanlang nga sinsinan nga irritation, no dikat may nga pakauyawan. Some Bible scholars say, nga ni Pablo, batit, medyo pungas, dakkel ti matana, pakauyawan. Impalubos di Apo Diyos nga ni Satanas, inflict na kini Pablo, iti physical na, ti may nga panguyawan ti tao keng kuana. Kat dayti nga pakauyawan ko na Apo, ikatem, alabarem, sukatam. Ngim ko na ni Apo Diyos saan? My grace is sufficient for thee. So this thorn in the flesh kept him lowly and ever dependent on God. 3 beses ko na Lord, remove this from me. But God said every time, my grace is sufficient. And in this, Paul rejoiced. So kunanan, okay, aklo na kung deti nga ba nagtibiyag ko, tapnon dito nga kanayo nga kumita ak tiyapo, kasi no agasam ni Pablo, imagine no, no isuna ko man, nakalalaing, sinurat na 14 books, nakagwap-gwapo, nakataytayag, napudaw, makisig, napintas boses na, daami na talento. Akat talaga nga umayti pa nagpangas, di ngamin. Gusto unuhaan, iso nga ti tao na pangas kasi ada mabalin nang ipangas ada ipalastog na. Di kita imot na duma, nalastog ng angin.
puyot, day no ko. Ha? Buhaw. Tama? Amoy, buhaw. Nalainglat sarita, ngam awang maggayam, nagyan na. Narabaw man lagayam. No kita nyo agpaiso, tinarabaw nga karayan, isot na ringgor. Ngam dete na unag nga karayan, na ulimat, di ba? Oh, naringgor, sao nga sao, awang mat gayam maipanagnak na, buhaw ko na, dano ka di jay. Ngam ni Pablo, he cannot be that kind nga buhaw. Kasi meron siya 14 New Testament books, kaadwan, apostol ti Apo, ti background na, abogado, lawyer, mataas na korte sa bansa, Supreme Court, judge siya, kumbaga, kasama siya roon, Sanhedrin. Meron siyang pwedeng ipagyabang, di ba? Pero ano inaramid ni Apo Diyos? Pinaghambol na ni Paul. Impalubos na DJ. So nga, when these things happen in our life, hanga DJ parikot, tikitaan tayo ti Apo. Kat kunana, in this I will rejoice. Maragsakan at ngarod ka deto yan. Apay, because when I am weak, ito yung nakapapigsayan ti Apo. Question. Go ahead, next slide. Would you like the world to see the power of Christ rest in you? Kahit yung nga makita ti lubong, ti bilig ni Apo Diyos kada tayo. Amen? Then serve God faithfully in spite of sickness. Sino ka takit ita saksakit na ita? Agserbi ka na tayo ti Apo kat kunada. Wow, ibang klase. Bakit? Nasa Kanya ang kalakasan ng Panginoon. I am strong when I am weak. Serve in spite of trials, in spite of troubles, in spite of losses, in spite of affliction. Serve God. Umi ka na ta makigimong. Uri kat katawaan da ka. Uri ana di bagbagati tawagan ka. Uri adada digiti an anayem. Inkalata. Why? Because the power of Christ rests on you. You are strong. Amen ba? We all have weaknesses that God can use to make us aware of our limitations and keep us humble and useful. Iso nga iti trabaho ti Apo. Sa usaping Christian life, mga kapatid, hindi palakasan o payabangan, kundi acknowledging our weakness so that the power of Christ may rest upon us. You know, dito nga verse, dito iti may sa favorite verse ni Pastor Jun. Meron siyang mga physical infirmity that reminds him, amo ni Pastor John, very strong personality. Uray kas jay, agpilay kakabsat, alis to pala nga magna, ngam si kapatpat. At adayo pelat baturong ti panunot na ngam si ka. With that capacity, kung kunak karod, wala hanga dede panangital o kakabsat ngem, obviously, nung ata ni Pastor John, timang kontrata ti balay kakabsat, milyonaryo ko maisuna. Just try to imagine, being the one managing our construction right now, amoy no manot na save tayo kakabsat because naalibtakan at nagorder ti materyales idi November kan December. No itatatay pela nga gumatang, amoy yung tinasave tayo around 2.5 million pesos. Akata nadagas ka talaga nga baranyo nga Montero na. At di nga na-save na, no, contractor, Brother Enan? Contractor ka, siyempre, agpabalay, DJ tao, ti kinaalibtak mo, kasti tinagain mo. Talagang magaling si Pastor June. But, you know, he realizes every time, Lord, I am weak. Makita natin kasasad na it reminds him, nga no hanga gapu ti Apo, hanagbalegi isuna. No hanga gapu iti Apo, hanagbalin, dagiti plano kan amin. So, God allows these things to happen in our life. I don't know, no anyaman di kita nga pasamak nga agdamati biyagyo ita. Nga mang discourage king ka, mang king ka iti panagdanag, panagpulkok, panakaburibor, hamo pakaturturugan. Listen to this. The Lord allows this thing to happen. It's like a thorn in the flesh. You wish that how beautiful life would be without those irritations, di ba? Nagmayat kumalatan ti agring ti bigat, mapangkagubra nga awan di kita nga pampanunutem. Di kita nga parikot kan problema. But God allows those things to happen in our life. For a purpose that what? To remind us that without Him, we cannot do anything. Nga no awan isuna kakabsat, awan ti agbalegi ka di kiti aramid tayo. So, strength in weakness. Number 3, may katlo nga paradox. Makita yun, di paradox, kontra.
Number 3, go ahead. Greatness through serving. You want to be great? Ano aramidam? If you want to be great, you serve. Okay? If you want to be great, you serve. Ituloy tayo to dito number 3. Let's jump to number 4. Alright? Let's jump to number 4 before I close. Eto, everybody read. Paradox, number 4. Increasing through what? Wow. Kunayo siguro, Pastor, nagadumot lang nun, ti commitment ti church tayo. Are you not reasoning out in your mind? Nga kung kunam siguro, ti kaado ti commitment, ti kaado digiti needs, of which every one of us are challenged to take part. Anapin or ti mabatbati kanyak. Agkwenta ka, di ba? Kasi subtraction di kwentam eh. Hello? Subtraction di formula tayo ko, humanly speaking. As lang ko ba, ti sweldom 20,000. Amen? Siyempre, ag-tithes ka, 2,000. Ag-offering ka pa eh. Let's just say, all in all, di regular nga giving mo out of 20,000, pwede na lang natin 3,000. So, mano nga percent do ka di jay? Around 12-13%? Yeah? Around 13-15% kunamlatan of 20,000. Kas lang, mangrugrugi ka pela nga talaga mangwatwat ti pamati. Brother Alex, 20,000 ko ba sweldo? 2,000 tay tithes. Plus other openings mo, love offering, mission offering, 1,000. Sabihin na natin kanon. Di 3,000. Di ag-subtract ka, di ba? 20,000 minus 3,000. 17. O ngayon, di consider mo di family. Puro subtraction yan. Manuti kuryente. O, manuti danom. Grocery. Makan. Manu iti kwati ubing, allowance ti ubing. Gasolina tilugan. Adupay nga expenses. Basta awang bisyom, okay na. Amen. O, pero ngayon, dito sa church, sasabihin ba, kakabsat, amin tayo, ag-take part tayo ti tiles. Pira naman si pastor. Nagpa-commitment na ng first fruit. Magpapa-commitment na naman ng tiles. Are you not wondering? Perhaps some of you are wondering. Well, if not, well and good. Kasi natinab ka ti giving, gusto me. Nung natinab ka ti giving, Sister Sheila, gusto, right? Amen? Nagpa-commitment ni Pastor John, amen, Pastor, go ahead. Apay, kasi amom ti 2 Corinthians 9:8. No, iti human formula tayo, subtraction. Ti formula ni Apo Diyos, multiplication. Kaya nga, increasing through giving. Adutan na makaawat ka deta kakabsat. Kala detoy. Kita nyo ti INC, kunada. Manut Diyos yo. Kunada ka datayo, di ba? Sumungbat tayo, pasungbatan datoy kunada. Daki nga baptist. Mamati kayo nga ti Ama Diyos. Yes, kuna tayo, di ba? Yes, kunayo. Amen. Mamati kayo nga ni Jesus Diyos. Mamati kayo nga ti Holy Spirit Diyos. Manut Diyos yung arod. Kuna ti Iglesia ni Cristo, di ba? Sa daisudat pang sungbat, talot Diyos yo, kunada, di ba? Datayo, manut ibaga tayo. Maysa. Kunada king ka, nang ka aya, kunada king ka. Kasano nga may mesa? Kat Diyos ti Ama, Diyos ti Anak, Diyos ti Espiritu Santo. Pagplasem, anak ko nam kingkwana, awa na. Plus butlat amom kat multiplication kami. Level up kam nga baptist. 1 time is 1. Time is 1. Manot Diyos tayo. Yun. Kastamot ti giving kakabsat. Ti formula tayo ngamin, as human, subtraction. Di ba? 20,000 minus tithes and offering, minus expenses. Bira, magko-commitment na naman tayo. Okay. Nagsurat ni Pastor John dito, kunana, naka-ready, digiti commitment per congregation, agpa-commitment tayo after preaching. Amen! Awanan, di kayo maki-amen ng kakabsat. Subtraction ta, dadapanunod yo. Awanan na, dapat mabatbati. Isungarod kakabsat, ikabil mo. Deto iti paradox ti Biblia. Paradox, kalahan na nakapapatingem, pudno, kasano kuma? Di ba, Jebes? Kasano kuma? Di ba? Binosum day jay. Di ba? Pero logo, you increase through giving. Tingnan nyo ha. Proverbs chapter 11 verse 24. Ito yon.
Oh, tingnan nyo ha. Basahin natin. Basahin natin. Ready, go. There is he that what? Amoy it scatter, giving. Naparabor amang ted. Ngayon man nagpapaspasamak. Yet, ang kay mas daaw di jay? Di jay naparabor iso kanumot ti umad adwan. Kita nyo ba yun? Oh. Pero, there is he that what? Withhold it at the imot. Oy, anak mamati nga ti Ilocano, kuripot, kakabsat ha? Naparabor tayo, amen? Oh, there is he that withhold it more than his meat. Ano mapasamag? But it tended to what? Poverty. Naimot, hanakayat bang ted? Kasi, ti panunot na, subtraction, jipan ng ted. Detimot number 1, ti panunot na, numang ted, multiplication. If I give, God multiplies. Detimot besa, if I give, I will be subtracted. Masubtrakan na ko na namang tedak ko na. Ngam DJ Mesa ko na, if I give, God will multiply it. Amen ba? Oh, 2 Corinthians 9:8. Tignan nyo ha, 2 Corinthians 9:8. You see, 2 Corinthians chapter 9:8. Dito iti multiplication table ni Apo Diyos. Irugita J6. Multiplication. Tignan nyo ha, bakit multiplication ang Panginoon pagdating sa giving? 6. But this I say, he which sparingly, anat sparing? Tipid ang pagtanim. No sa nga pulot binina, mesat into kita. Now, we all know in farming, agriculture, ngano nang itukit ka ti maysa nga biniti mais, manunto nga binis ti apitem. Ado wano may santo lang? Ado wano basit? What is that formula? Subtraction? That's multiplication. Kastatik giving kakabsat kiniapo Diyos. Isung ano da kayo, hanyo pa'y napadasan tinagtayt sa di kayo pa'y convince. Subtraction ta panunot mo amin. Baliwam. Ti panunot ti Apo numangtod ka, multiplication. And he which soweth bountifully. Deti church sa idata, deti ti kasapulan tayo nga level ti pamati. Bountiful giving. Nagsarsarduingan kakabsat. Amen. Kalati ko na tayo, ay salamat, naka-commitment tayo first fruit. Maya-maya, okay, deti details tayo, commitment tayo. Tunukan, elevator, tunukan sound system. Awanan, pumanawak diti church yan, awa mapasamak, deti kwarta ko, deti bangko ko, no kasto yan. Well, you are in the subtraction mindset. But if you are a cheerful giver and you know God, the multiplier of all the blessings. Verse 8. Ano mapasamak di? Verse 8. Verse number 8. And God, everybody read. And God is able. What is that? Subtraction? Is that addition? No, that's multiplication. Abound. Exponential. Amo iti exponent, unuhan. Oh, 2 to the second power. Mano? Manuno ko ata 2 to the second power. Ano mo? Kili-kili power tayo mo tayo ka. Oh, 2 to the third power. Mano, Brother Enan? Ha? Ano nga 6? Madia, 2 times 2 plus 2. Diyan na mayam. Ha na? 2 times 2. Puro times amin deta. Kastat exponent. Oh, to the third power. 2 times 2. Times 2. So, dito, manot nagbalinan na. Manot na ikabil dyan nga to. 3. That's exponential. That's what God will do. Kunanan God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tapno, adupay maaramid mo, ti Apo paubugan na. But listen to this. It requires your participation. God cannot make, God will not, God can. God is able, God can. But He will not make His grace abound toward you if you do not open ways for Him to make it abound. Iso nga, digito'y kakabsat nga, commitment. Hamo ko na nga, awam man na, paunay man, maksay man, jak man makakukan. Awano na. Jak to makayayam computer na. Agad dapipi nga, di kagayayam mo, basta intud mo nga para ti apon. Amen, Kurt? Oh, you see? So, kita nyo kakabsat, for example, iti may isang balay, at da iti kitchen, at da gripo na unawan.
Ada. O di agayos ti danom. Okay. Di agandar je, ano na ganun? Silinyador. Ay, ano? Kontador. Silinyador, lugan di jay. Ije kwarto, ada CR. Gustuhan. Oh, di agubot danom. Amen. Ije kitchen, adaman nanti, nagabok je kitchen itayan? Okay. Now, anat aramidem, tapno iti kasta, at adupay ti agayos nga danom je balay. Anat aramidem, tapno at adupay ti agayos nga danom je balay. Ha? Anat aramidem, Conrad? Akat agaramid kat garden mo tarwara. Kasi no awan aramidem nga garden, ano ikabil mo poset. Alan nga may ikabil kat poset, ijayan ta abay ti katrem, pangusaram. May ikabil ka or ti poset, ijayan ta salas. Nakapuot ka pa ti salas ka kabsat. Nga sopa ka na DJ chair da brother Enan. Tapos at the poset di abay na brad. Nakapuot ka pa Ano dito? Dental clinic? So anat aramidem, tapno makaikabil kat poset, kat adut danong agayos. Mang-create ka, iti pagaramidam, iti poset, tapno adut agayos. Agpanunot ka, right? Kat tinapanunot mo, mga ramidak garden, kapilitan, mangikabil kat poset. Baka na poset, Sister Sheila, bumba. Kasi maraming tanim, tita Bingbing. Deep well pa'y siguro paramid bugon titulonin, kasi ang dami mo ng halaman. Pero my point is this, you want more? Create options, create ways to abound. Kat deto'y pasamak tayo ti HBBC ita, kas latay lang agkre-create ti adu nga outlet, adu nga poset, nga pagubuan iti adu nga parabor iti abo. Iso hamo kung kuna nga, paunay mo ten. Agaramid tayo man ti poset. Kuna kas pagarigan, ape, agikabil tayo man poset ditan. Hangkag tagtagari, adu nga cactus ti ikabil ko da. Abay, pastor, agpo-commitment tayo manen. Hangkag tagtagari, sumurot kalata, adu nga parabor manen ti agayos iti dayta. God is able. Apo, agyaman kami, kada iti challenge ita nga bigat. Nagbayat apo, talo nga nagsasayaat nga prinsipyo. Exaltation through humility. Strength through weakness. Adu dagiti kakabsat. Nga adut pagpaspasaran da ita. Mabalimi nga mailingad apong ti kaungan mi. Adu dagiti bakbaklayan na parikot. Ngem, what a good news. Nga hami kailangan nga baklayan dagiti apo mabalimi nga itaklin idagan ka. Kat dawatem mi iti parabor mo. Tapnon iti kasta. Kadigitoy nga pasamak kan pagkapuyan wano mang pagkapoy iti biyag mi. Ijay mi nga makita iti bilig mo. Tay devotion tay bigat. You are bigger than the universe. And we can trust you with every detail of our life. No kasanot ka intricate ti panunot mo apo. Nga mangkit-kita digiti amin na detalye iti amin na lubong. Kastamot iti biyag mi digiti amin na detalye. Mabalim mi nga ikamang kas kunam, casting all your cares upon Him for He cared for you. Gan kastamot apo deti prinsipyo, increasing through giving. Very timely apo detoy. Kasi agdama ti proyekto mi ti HBBC, nagkaado apo Diyos, kalahan nagsarsar din. But at times humanly, agkwenta kami, puro subtraction lahat ti ada di panunot mi. Ngem iti pamati apo saan, it's multiplication. Di ubing, 5 nga tinapay, 2 nga ikang, kasano nga pakanan na ti 5,000 nga lalaki, kat no dadagiti asawa da, 5,000, anak, 5,000, 15,000. Kasano di 5 nga tinapay, 2 nga ikan, ngem ti panunot mo apo, multiplication. Kat apo, adda kami ti dayta. Dayta ti wisdom mo, Lord. Surutan mi katak pakumbabakam kan ka. Apo Diyos, ikan na kami tinauneg. Atib kira pamati. Blessing kadakam digiti nga project. We are not just raising fund. We are raising our faith. And thank you, Lord, for the opportunity to prove you once again. Kamti Gloria Kandayaw, in Jesus' name, amen.